Ban kentiu hakaliang ka kot ka khia bat kumjuru hakaliang ka Kamram Hariboi District ka Dr. Amprin Lingdo ka Menteri Berikmi yakini kitanat hak sarkar jela kalau lum dak jing alang ban yathir jingmut hak conference hall jong ka office deputy commissioner jong Hariboi District hak arfly tarik nailar arjar pulai. Hakani ka jing alang laya don lang dak MLA na santli ki constituency jong Hariboi District katau Dr. Celestin Lingdo na umsning uba Meryl Bonds im na Nongpo uba Sustenance Sotun na Jirang uba Daman Bat Lamari na Umroy bat uba Charles Marngar na Mauhati. Laidon lang hakani ka jing alang daw deputy commissioner jong ka district u arpit upadhyay ki officer na ginigi arli kitana trekam na lor ki waypat. Nang ni syakman ngin sala bangin plan ye kita kisan snem di banwan ki programs ki bangin hele ki issues ki bangin laya keren ki MLA ki jongi but kani ka way ka bentah hakaba ngikwa ban sedang ban tray ya kakam ban seisok lah naman lada hakarat karyang ban kapat kakya ngiyakta ya ka politics ngam taray kanwan kajing bahan akan kanajelah berkaway ti nakaliang kajonga kani gede kajing UI kajonga ya gede ka jingye penduk jungi pat lesi nakaliang kia meliru yo kikwa ong ye halo ka review meeting ke bami one dari kenduk iki Emily Baro juga Hariboi District nantai ki officers ki doctors health department atau agri horticulture kene ka sign ke ba bhatam atau nakliang juni kumti ng nikmat isu kalau ke ke ba de bat ke ba donip ka lawai atau ba ngilaban kintiu ngilaban pinbiang atau ide bat ka koi ka kya bat kumju atau ide ban kintiu atau ide bat ka karyang kamtam atau district kejungi kaba kuban nyopo rapo cispa kini kinongrat bat kelong jingkerman manisya askan hai honorable minister kasorka akaba ngingej kamba nang sikmat Hariboi District kejungi kanang ki pokoro kita nakwa maki paiba jungi kin pendap ya ka Kamram Banshon Adhar connect you Adhar bat ka bank account nomor ba laling ekran ya ke MHIS ru mentala da pimdon ka linkage bat Adhar nomor bat ka MHIS ngimyo ya ka health insurance scheme laling ekran ya ka agriculture scheme ka bawan ka central government ru lara ka Adhar seeding kam pada pokok bank antaro nginom yo scheme dengan abin sikipai ba pendep ya ki kendon ki bangide banle mangigum ki nong song hantangin sayo e gejing mentoy na ki department hotel kalau di sana sini ba cuman yang ini mengenai teori tadi gitu ya bagi suku bahwa distrik yang Hariboi kalau dijong di konsensus Hariboi di berapa ini dan syukur gitu ya Mula batong ba bilang dari ini dapat dijumpa dengan dia ini suplemen ba ilawan kalau ini so ini ba ini sekarang bagi jualan kejongi kalau nggak blessing kejongi ku ya atau Hariboi kejongi ba koi pada ini kan ya kejongi nadu di sub centers nadu di PHC di CLC di civil hospital kepada namanya noporu yang ayo banyak keren syukur kita ini sekarang bagi jingduna bilang borok ilang dari jumlah sistem kejauhan ini, terilang jumlah ini boleh, bang pendapat kita kejauhan kabar ni dulu dari kita tanya jumlah kita beda bagi agriculture pak, oh kemalah kerja kuat ni pokok orang Hariboi jumlah dan sipun ki kamrap jumlah kalau kamrap yang kalau kisah ipai kita terjadi, jadi kejauhan dulu pada sini nak kalian agriculture, horticulture, berkunjung, nak kalian jumlah director jumlah food processing, ini sekarang kamrap yang lah menunjuk ke kamrap lalu karap karyang aduk ke marketing aduk berbenih yang ke ini besok ipai dijungi tadi processing unit kita terjadi ini sekarang bangun orang kecil keku maka kita boleh dijungi kalian juga mudah syukur dari kecil boleh panggil minister jungi so kemarin syukur ya boleh syukur dan ini sekarang belum maju di kecilnya lampu jungi ini sekarang bahkan kita boleh dijungi away kepada being aspirational district
bangingin sekarang nilampan keladu di ketika kaji. Ilayo abania terjumun madagasi umno manang penbahas susu yang tenang dengan buat kerja atau industri. Ni sokya halor kajing don di cases kajing kelat yang sulung awak, kajing kelat yang sulung kebi. Di ilayo abania kerana halor kajing kemat. Bakumno manang hambar kelan susu aki PHC, DCHC, civil hospital naga mentapan penbun. Ya kini institusional yang diberi menjadi hakun syaki jaga sumar hospital kemudian batru ayo ban ya thir jumut kumno ban kentiu gerdan ya ki sub center syaki PHC bati PHC syaki CHC bat kumta kerja bat kumjuru layo ban ya thir ya than kalau kumno ban kampan ha ya kanon ko civil hospital ka badan yang headquarter kaba syakri dan tempat atau banyak datang berkaitan. Kumno menang kampen budi spesialis ki bagian kam ko penega hospital kumno menang kam pendiang ya ki doctors ya ki duties ki jungki ki nurse bat kumta kerja. Balayo banyak keren nak kumta kumno kan pendiang ki dawai ki medicine syaki juga sumar berkaya bertikna bagi sub center PHC DCHC ada ni sistem kebertumai menurut inden di dawai long online atau bagi scam lagi ni sini ke bangunan bagi jinduna di dawai kok kita sumaru nak akan pendiang atau komna berarti but harga ju opor layo ban pentikna bagi PHC DCHC apa kok kita scam berboy bagi akan pentikna ba jing sakri ke bagi kenai kalau memberi kenal dengan benda John Pak. Ini semua burung di Menteri Berburung juga di Dr. Amrin. Baiklah belum por sisi bagi nasab dan semua yang dimulai jenam. Bagi ini skam kan balak bah hakim Islam di Banwan. Bagi syakri lembaga dengan kenal dengan buat kerja terlong lebar. Bid kebebian dari Pak senang dengan kerja. Aku berdiri berkarya ini semua komen sebut bah dijin persan di banyak ajimut. Apa kamu nak menek persa itu sembai seed semua kini ki indigenous seed kita ni ki marriap kita ni gidon kemudian usah kau kubah bunyi gidon kita pun kita marriap kita ni lese ni nak perkam so dan di department kalau perkam itu pak ki jai sembai kita nak duit pak ki jelal kiri kendring nilai keren ru kumno pendan kesibang nak kan dikenal bagi sembai kini ki ba ki indigenous seed kita gidon bangin lah ban penek besaki bat laikran kumno benang lah benang kampen dikena aku di bat ki mission di hotel lagi di rice mission lagi di pineapple mission lagi di bat jackfruit mission aku ba yang berboy jenaya keren dengan impor ban penbah kerpang naga mentah di Islam di Banwan bagi jin penmang pisah lembaga jackfruit mission bro kerpang yang berboy. Pada keju kopor ke observation nak kalian ke review meeting nak personal saya menteri agak Indra ia kali kopor saya ke serkar jelah agak kandang di penang pisah kaba Khambun ban yang begidon mentah dan ini budget allocation nak mentah agriculture department lagi di state ki scheme ki ba benbe pisah tak serkar jelah dan ini scheme ke benbe pisah lembaga serkar penengro jadi penang dan ini budget allocation dari penang ke laga di jiti portela laga di jing ai di sembai laga di bagi insurance bagi kiwi nam de ginong rep kijumi nang ba kan pentikna bagi jing persan ginong rep jumi kan long ka bamtoy na gonta kini ki por ke banwan bat ha ko pun naso banai kuble session ye menteri ya ke sarkar ni nagaliang jongi kum ki nom mat gonta boy so banai kuble bai madam Minister ini Indra dan Kubor, so menteri orang baru yang dengan boleh habis skam pada kalian yang sokar jelah dan don dengan baik mat kerpang dia kak kan berbuat dari cuci nak ada di mat di badan kam atau di pada kerja pada dari yang